joli meta semye wia Mochikoro Miruka Stacy hashtag kama kawaida ikiwa ni mama yao Shelly Kadot Weka chinse Jessico bunakoretwa sore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya. Weka chinse Jessico bunakoretwa sore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya. Weka chinse Jessico. Alright, abra kabisa jide Cameron getatu na isano na istochi abdokirense yamo yabona mambe chisari cha Afrika ya mocha. Mwacho mutaide ka tubwata igane mirongo ibiri na ibiri choka wakoletera magazeti ili tukolia lero ali yaire chingu mono nche muna butambe nguru kwa du omonyakero. Nche muna butambe liga 003 ikonkuru kwa Ronald Mayaka. Brigadier. Habari ya asubuhi ndugu yangu bana. Salama, Mungu anasaidia. Wiki njema. Tumepatana hewani tena bana. Kwa rura litukuli Ijumaa. Iyeta geteko baranga ni naro. Ngato chikonya rali tukuli Jumanne. Yes. I think my weekend is always my busiest. Lakini bia kwa busy by the way. Bia kwa busy kera. Yes. Na nyaka rase wako tawanga busy nembe. Lakini wako tanga idleness nembe sana. Yes. Idle mind. It's a devil's workshop. No hago yo nyakorandira jiba ukia. Na wagira ni Somalia yo bobocho. Na koja kubalire bintu bya ebura ngede. Enyo male no muya bana. Chinga kichonsi. Ne chinga kichonsi. Mwana no muya. Mabera yana ya kale na kale. Bako tabangu buyabuga yetiga boto isane. Eli Italia ene eli molioka by the way. Era ni gakoro kwa Nyasai. All right. Koboko kwa nembwa gazeti ya Taifa Leo chitariki ni sano. Umutinyi yo sabo mwaka w'ikiri 2022 litukoliye Jumanne matuka kuminyoka sana by the way sana sasa kuboko kwa nenga siti ne ya the Daily Nation botambe litukoliye Jumanne tariki 5 umutinyi wa 5 na kabere umwaka 2022 headline Battle for IT Gurus. Battle for IT Gurus. Leader guru nelige som. Yes. Guru no muntu kwatu manyibwe tane diegerengo guru yegento geto kwa nginyolia guru start wala binwala. Yes. Guru abakote banga for example ni mtu mwenye tajiriba fulani. Mtu mwenye tajiriba nali tanari koliki mtu mwenye tajiriba. Yes wali no yete sana. Adi umongoro amendra ende. Omogano ni ko muri kira sepeje gata ona kabira senga sete ya the Daily Nation Rules. Yes. Abo asensemo ya Kenya kwanza ekurawa na Deputy President William Ruto. Amone nsemo ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party ekurawa na Raila Odinga. Bono baligiriye abamanyi bamangana ICT. Yibo manyi bwe computer go chime. Elinde go chiako bon standby na ko bamaiso. Ekero bajoli bocha kokoleka nenchira numbers chiko ba transmitted. Yes. Which is a National Tallying Center kurwase polling stations. Ensemo ya Azimio la Umoja nigemo bwato mungwana okorokunga George Njoroge. George Njoroge obo manyia bwate my friend igoro yambanga na ICT. Niko bakotebeka na gaiganga ni gabwate qualification International Society of Forensic Computer Examiners. Amona yaza a degree ya ICT kurwa JKUAT. Na boigo ensemo ya Kenya kwanza ense ya William Ruto igemu bwato mungwana kurukunga Davis Chirichir. Davis Chirichir usikuinyora 2017 ne rolenge chief agent ya Uhuru Kenyatta. Yes. Na ndebako boigo bwato mumanyibo isaine sana. Amagana ICT ekiagira ni gabwate degree ya kurwa University of Nairobi degree about a Bachelor of Science degree from University of Nairobi and a Masters of Business Administration from Royal Holloway University of London. And the Chief of Staff as office ya Deputy President. Mbona ni gora sepe chata na kabila singa seti ya the Daily Nation. Sisemi kitu. Mambo makubwa sana hapa my friend. Azehele ni gazeti ya Taifa Leo wapaa juu njaa ikiuma chini. Raia Wapaa juu njaa ikiuma raia chini.
aha by the way bagukwanira campaign yagenderete gukorwa gutumika chindege kwa rore county ya Nyamira ekera azimio la umoja wa Kenya coalition party bagendo juzi tu chindege chia lengo 7 igiye gede 7 bone gina kie umuriki gazeti ya Taifa Leo gukwanira nga bono mbali na barabo kwiruruka n'iki ndege enchara nigegenderete koroma abana inchi sana unono roboti rukwanira subwa gale sana sepechi ya kabere gazeti ya Taifa Leo asebo igo gotebekananga abana siasa bangeni we yarakane bagutumika kibasa kinyinge ba invest sana se campaign na ndebe birenga asaba na inchi bali bago campaign elia ose bagoja ku campaign abana inchi bali bali enchara tigetungo cyane boli dudu sinkelinga chibese chiko nyala bana siasa bagutumika kinyingega ngai bagoja kujiruzi bachira nize ba Russia, which means mbamanye tebi yogo bakoligia ngango babireri baga yo kwera ni chibese icho because you can't spend for nothing. All right, umugano nura sepeche gatata singa seti ya the Daily Nation ngana kieke ombeke makibo begu gekoro kunga confirm kianza kile kwenda sinse mu kiriche county ya Nakuru anena se constituency ya Bahati ikikia ligetwe cover ekeombe kerema mincheri chikono yo kabero mu waziri wobulendi bwime Nyagosira Joseph Nkaiseri mwaka 2016 bona andi yajakire kwira na bwa asiya jakire ko achera bandasi chinseme chimugano ni gora sepeje gatatu peji ya kane kwike peji ya gatano dudus a deputy president William Samoei Arap Ruto nikatabire ganga I made you the president. Ruto tells Uhuru as he revisits past polls. Kimi alinichekesha Angela nete audio hili na kiale gukana bo ade thinking in the group na kiale gukana ade kiale gukana yani turuanire turane omanya kuwa lakini umanye teka kiaso wakati bubisi getoko kongo sana. So which means according to William Ruto and we have to believe him kiagera no alenge No, he was there konye president ya atakire kolegezie kamba za vengente kero paraga cancel that thing enteke dia totika the president, the current president Uhuru Kenyatta yes say dinga bono kero kende na baba se gochigo kuira nanse ikiara konyoro lire sign gete korengana William Ruto ni konyoro lire sign gete ilibe diara konyoto kire kubwato kendo yes korengana ni chinkwana chete ya William Ruto on the deputy president ke ga kotepa mugano mutambe sana nganje na komegete president nini lakini anyway Kalonzo Musyoka asepeche gata onolimo gate ebiri Ruto nga respect Uhuru Kenyatta musike Uhuru Kenyatta umuganura asepeche gata onolimo gotebanga Ruto gagukwana amangana yo kumubolere deputy president Uhuru Kenyatta amasikani yasemesankano ya siasa mugano ini gora asepeche gata onolimo senga seti ya The Daily Nation ase epechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo wahiga mwaure iyo koligie kerokyo president wedere tikiti ya Gano party watabiri gaguchonyora liba gabuni president yense ya Kenya gaguchikobakana aba basta chibesa kero motienyi moshara ko ba at the same time a debate yaba presidential debate yes igera chikoba matuko 13 kero matuka 13 atigaira bochori bobe stariki merongebere na isaro na leo chikoba yes. Asepe chikata tuira gazeti ya Taifa Leo ne botoro votinga ngakibono abanyene chiskuru gose chiskuru chia banyene chia rekanire ko bange kegima kubwatira koboko mu robelio CBC anene mono junior secondary yes. Go batabira comment kana se chi factory echio but aigaba molekerete if chi factory chi chinsemo chia Kericho asaba gotebanga farmers from Kericho na Bomet region nigo bago chikolie bonus ndake tengo somere gaiga bago chikolie bonus shiringi 50 ase kila yemo korwa shiringi 30 na inye baliete in 2021 50 yes 50 shillings Kericho per kilo in Kericho and Bomet. Yes. I think I would have the highest even Central take it here. That's what they are saying here. Even Central didn't reach there. Presenting 44.6% growth. By the way, the year 2020-2021
igo chibe sabale mibabe gitumu uko chiarenge around 20 point something billion lakini bono chiatiri to 37.1 billion yes magano ino ora sepe chega tano gatata singa city iga ya the Daily Nation mwancho motegereri asepe ya kane gazeti ya Taifa Leo oyo kurukia bendera ya Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga oyo mugiria maoko igoro county ya Kisii ya Muzinye yeah county ya Kisii mshinda amejaribu kumwongelesha Samongeri amejaribu kumwongelesha Ubure Otemire kukwana na Oyongo Otemire kukwana na Simbarati Otemire na ora diwe liwa sasa wacha ni wa tiamu advice bon tiamu advice na bantu ba Azimio mbaro ocho no mbara bwokero kende oyo wate probability yo kubwegenteke tigaba mwendo si barabuo batigera banenchi bakoro wa muzi yabo otherwise itakuwa very dangerous my friend let me tell you bora kingo kotebiga otherwise igenteke kegendererega inaumiza Azimio la Umoja tiango tebiga nduru kubele limbana Raila Odinga make mistake yo kwendo Simbarati mugazo igiranda I believe ina romo chando gerete umuzangere karuringe ezero kyakuzigi to ogati ajurwa bebo metako make mistake ngigerabe umuchanda soji kurwera bono Kenya kwanza igo bakonyora riba gali ngaini sana enago tebiga ngaini sana enago tebiga county ya Kisii bugabano bogoje gupulule surprise oyongo omuntu ngwetare oyongo kwa bugaba enago dio omuntu ngwetare bugabano batata because you know kotebekene I come from Nyaribari Masaba I don't want to lie narengere tinga Ezekiel Machogona ate ko click yabe competitor bunare bono yeah, same case na mai tinga ndubunekyo lakini buna kuwate baro ena mangana ina nyari kirenzi ubugabano bese yera Azimio gaika Azimio ne diriki chika resolution as soon as possible prepare for ubugabano bwa Ezekiel Machagu wa coach roboto no la sepechi yakane gazeti ya Taifa Leo mwacho motegere lyo mugano nora sepeji ya 11 igangana ki uichorera na kwabeta se ewingi elia asegeti chindege ya Jomo Kenyatta International Airport ewingi elia abantu bakogenda chinsemo cha United States na Canada na UK kubwatakana noko na kiyo delay na kinaro ke delay ogotebana wechi visa nje chiko ba process tase wingi yabantu bamanya wancheru kuri na kwera yora no bongora gete epeji ya 11 na muregeto mugano iyo abwase omorunning mate boy presidential flag bearer ya Azimio la Umoja wa Kenya Muruko Musubati Martha Karua ikirali ngikukwa na sakuru kunga mwisho wa lami chinsemo cha Nakuru yes igatebetega iganga we will take good care of you uyara ko tebine Deputy President William Ruto statement yena yenyorete koba osenko yenyora koba a little bit confrontational ekira gukwana igo kwa igure Deputy President yendo yare yabereke gukwana previously ogikiri gusana ko tebanga achamu mukirie egetambukero president yense ya Kenya nse be president Martha Karua meyo kote bantu tokolende buya sana after bajolio botoise kubua akini egente kemo giyo kanabwa takurwa Martha Karua Martha Karua igare kurwa advice nga tiago kwane binte binge nobororo kanyenkoro ekeruka nyete nkoro ngonyori bagali yari gwaka kisabu cya oboronge egagero matekero geke Deputy President yakoligia Raila Odinga akoligia wajakoya na wahiga mwaure ne kerogo kebwate amasikani aye na ando nyori ne kerogo kera se constitution yeko indicate obomo bwa Kenya yes so ekerogo kerigia netakire orolekane kobo mukanyeko I think Uhuru Kenyatta mbugango igacha kubutora chinga tarake Uhuru Kenyatta used to be omontole very calm yeah gesongo mugano raze beje 12 yes abwase ebyombe byichikanisa byasokire na kumugikelia my friend murwaneli wekero bokibura ibwense muroke Professor George Wajakoya igoro yechinkwana chia ya nene igoro yebosume kibwenya sole aradigabuo omongwana naroko guseneta kuru machoge machoge chache ikate betenga nkwaneli sana brigadier I think the TV crew mbago hate interview nere mbajite bakamanyora don't weke como
atafute ngaki onkwaniri brigadier. Nashukuru sana. Is a gentleman. Ujamaa mimi ndo nilipasua mbarika akero na sheta I think clip kia social. Ali ganze ketiba kangarara. He's a funny man but very learned, looks very learned. Obo basta jito kumuruganga ebintu byabacha kwa byago etani mo takamatenga no. Pastor, withdraw that statement. I'm not wajakoya. I salute you, Senator. Guru, jinsi mochi ya Kenya nyali, I guess. One time I longed to meet him. Lakini no mungwaro funny. Ali omungwaro funny. Ono wajakoya. Very smashed ya iga. Lakini asate birenga sometimes dia ko bachifarisi iga go pretending ati ndiko make sense ya sebintongo bakukwa na gaiga. Anyway, kama naliye kuwa wa county ya Nairobi Mike Movie Song. Oromoto na nado ko tebiga ga kala. Kwa na kala rodet. Bone ndikiwo kumi. Nani ngasonga nyo moese. Lakini yo moese otali moese because nakagambiro kagia tebete. Tali moese lakini bono iyo bagiro ko moese omoke. Omoke. Ikiagera igoba gotebanga marieta yabari bakurigi birogo ase gosobekero kibuga bane me county ya Mombasa taji kube kwa sama sakara ya IBC mbage kinagia songo kiana chiro. Yes. So gerana juga tamu andiko bore. Ngosama sakara print una kabona kawaida. Lakini kwa tesongo talinga anyoro moese I feel say this kolenga no wakili Wilkins Ochoki Mogaka. Yes. Ata tengegia ikesigia songo nege kongu. Na ende songa se kwanjirwa na tegerete dansa no Maria he said the same thing. Wono songa se kwanjirwa kuburi bo governor me county ya Mombasa ikina kikesi kirabe getanga ni Kenya ege kongu sana. Bono ekiye koleta contradiction because SPG 13 IBC konya ya rikeire oboteneli bwechi university obogenda kora uchunguzi yeyenga mtu na IBC tuanjira ni resonga boli chikura degree ya MBA yani tabone tio gotangwa. You know sometimes IBC statements chile come kijiwe contradict chikira abasa kwere terme chando. Nche I said this Kenya gaiga usokolira mangana legislature mangana executive mangana judiciary. Yes. Obu amate busako buya oirane these institutions muna DCI NCIC ebintu buna DPP pasa kubwadara na buya brigadier bintu bune bimbi gotoka ikere bintu kangabia bete solved kale and people know the qualifications. Exactly. Onye bona omuntu takiro bwate C+ wa apply gento gete kimbwate D+ ngigo wa apply okoleta libera kabisa na shote katikati ye gazeti yeje pula utiandie ntuge murekere to mugano ngana kibona igabona abakenya bagenda twetera chinga kichinkongu abantu bali bakuya madeni debt collectors na bagenda ko harvest basinyinge because barabe bako ba contracted bachiku ijibesa so montasi nyiru waka na kero kende loan go seri kabesa gete barabe banyora kanto kabaga keo wanaendelea kutajirika sana katika tie pula utiega tajiri watazidi kwa kereto mwacho moteli abo asebo igoyo ndakuboli kiganga doctors how much alcohol is too much aya pula utiadia ntuga imule keto sana igoro yobo chenu nobo tumeki webi nyuwa byogo tindia aiga senga seti yega ya the Daily Nation boigo asepeje merongo how is too much na webo letiga ase county ya Trans Nzoia lero bamulekeretekega ekeminano gikurike bugaba nabu ase ekeminano kekeregati ya George na Tembea na Kiminini MP Chris Wamalwa hapa hii kitu isiseme Natembea George Natembea na Chris Wamalwa Kuruford Kenya Natembea ko chamaga DAPK 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 ya piki sana Western piki sana Western mipik sana so tutusubiri tuone mugano ino rasepitia merongebere na gatata senga seti ya the Daily Nation segina bendera time yenze ya Ukraine agotebekananga ense ya Russia na inde nigo bayobekire bya rumuchio yo mu yense ya Ukraine time tingo bosaga ni ondi boraere Francis Pope of 16th na akagere ko koleta etaro ya ime ya Moscow at the same time Kiev ime yense ya Ukraine mecheme na yechinse chibere time tinga kero kende nyasa na koro wanja kwa gose
lichibulia chigotoka no batwara botoka chinse chikegera sege asalire bintu sana ndo chise cyarire gaiga yaso asidondo ndo chegaiga ase president ya France akorere rishavu ase cabinet yaye timete sono bwatikende gosoli tukunegerega nteke ego ndo Jacob Bongeri na ndo chikara stemesa ye chigosolio igona tonya kogenda rikegera ngore tale senchera yobo ikerano ya no bimurikere bo igasegese yatuza asidondo by the way dondo tigatogenda sakurukwa azakuru kumachanga embu machanga embu lakini taragenda ase umukungu no musacha barenga situation kiragere umukungu atake gutumeka chinguru gwetane kerengo uja so musacha we na kero kende ko mwaka kurwana nere you see kurwana tebweneti kurwana kubwe tinga ile situation nere ra guarantee abantu kurwana se family tebwenere tibo yani I just want to say it's not supposed to be like that basacha mbogwente kuiba kuri family cyabo kuibanjeraki ubu ibitu no yari kuiba kuri buo nakikubu na iri to kuiba ndo kwati iri to kuiba Nonyari kuirege ento tairibaga. Yes. Mondora bata ko kwaribaga karo kuruzinto buwaye buri musacha. Asiki. Umusacha yamugoro jize mu cyama cyanga embu anyagata sabe sana. Kaitu chinde ndu yane. Nangu. Amukaye. Mukaye chingoko cyahe cyabiri chikobeka magena. Musacha nero mutubwenka no mukungu gwatebete nero korosienka. Manager yes. Bora mukunga yende gazi ya management. Chingoko ga jira magena. Chingoko ga jira magena. Bora ere kabo ga jira magena ritu o cha jira magena. Magena tai. Okuburi mwaka tenje magena igori yori sese ne kare goita yari magena. Ritu kerimo umuswati okare goita kwenda chikoni. Banyoro mwaka kare ogonya magena gonya gusamia. Ngora abeliri magena maberu nali nige jiko akona gwaka iga okona kuruzie bizana ngora iga kuruzie bizana obeka lyosi muno bono ga monyorete yakubika ligeneria gatatu munwa lyosi okoboko nkuri ne chumbi bizanda nsibire bizana na obiresa kire okungu lyoko gendo kumuligire ligange second 30 tamugore tigende umbeli ngangoleli agateba ngaobe igokonye naye sese ko ndingi sisi yalira magena ko naye sisi kwalira magena yichi ngoko cyane kwa korire pi kamubwa bega kamusoje sika kamwa koro magena kanya tigairi abere ari ndo musaji yakuri magena 5 it's not healthy 5 so kisika kamwa koro pa osayo toji dikubugia kamentu ronde akajajana ndige dige goraje dige ogoro aye kai mura ngiga bagojiza musajo lima to mwale yagasabo kwabera akingabere kai mukia maboko igo ngabere goranje tingoro rangane iyo communication as a family communication ebintu nebiyawo yasenkeye but reportinga na imugiria magena abere na ajire gojia communication akirore ngende kirimo lioka ebintu nebiyawo no baradigawo eliete lirirore communication igo kwana report yasekere kwendo kago kore gento teba naki gento gete nage kora igo gosendo korande gento getiga gento kiarenga na keni na kebeka gochia gokerigia period otagendere ngende mwauro you have every right kuimuka kende yonsi yogende you have every right coin kende yonsi but communicate uno romo chanda koleta menyogira sisinyo fanya sinyinga emergency atokira chingo keji diandu sie moiga toranye oni gatokorere gento bwa thank you tebanga na oni ngoke ya mwalia sengejo gento gete ngumu kuira chera simba as that lakini binte binge bikokoreka na gokoboria ngaikirirwa maocha koeresu baadaye ngana akora iga nkiotare gotebe mochandoba that's not the problem torwa yore gazeti ya Taifa Leo bumanya murayanda manga sinjira yo wikira gazeti ya The Nation bumanya manga muri kira senga seti eri tukori wacho moto de kabiri ure chinsabiri chebono mambe Jacob Bongeri
negesori g'ekigosori n'abagosori sicheze mbali ayo narairo borito asa magazeti ase rituko ria rero. Ayo narairo borito asa magazeti ase rituko ria rero. Ayo narairo borito asa magazeti ase rituko ria rero. Ayo narairo borito asa magazeti